وہ کاروبار کرتے ہیں یم نش منع کر ربن یم نش منع کر محمد رسول اللہ جمس کیا ونن جمس ونن سٹی آف ٹیمپلز کیا ونن مندروں کا شہر جمس کیا ونن مندروں کا شہر 2016 من فائنانس منسٹر اسمبلی من رپورٹ پڑا سو تمن دہن یہ کوئی پلوام کوئی من بناو کی 2016 من فائنانس منسٹر رپورٹ پڑا دپن ییژا آمدنی شراب ست آمت وادی تیژا آمدنی چھن جمع آمت کی اتھ فکر تاران ییژا شراب بوتل سپلائی گمژ پرواڑ من پرواڑ ییژا شراب بوتل سپلائی گمژ کتہ پرواڑ مز تیژا شراب بوتل سپلائی گمژ سٹی آف ٹیمپلز مز جمس دم ڈفیٹ کت مز تہجدس مز نفلس مز تلاوتس مز جمس دم ڈفیٹ اس بہارس تہ ڈفیٹ کت مز کرپشنس مز ہندوستانس من ساروی کھت زیادہ کرپشن اس ہندوستانس من سہ بہارس مز مگر 2009 من 10 من دس جموں کشمیر کرپشن ماہ رمضانس من گو کرپشن ٹیبل تل 10 رۄپیہِ رٹن ماہ رمضان پتہ گو ٹیبل ہند مسلمان ونان دپان اکس جائے ڈی سی آفس پرٛٮ۪تھ کُنہِ ضلعس چھُنہ ڈی سی آفس کۭتیاہ مُلٲزِم آسان ساسن من آسان اکس ضلعس متعلق رپورٹ یہ ونان فخر سان مسلمان دپان تتہ تمام ٹیبلو پہ فائل آس پکناون کی نت کی دن 100 500 1000 کی نت کی دن چھنا آز تہ ونان یم ٹیبلو ول دپان افطار ان زیا ست یل نا فائل آس افطار ان زیا یتی آس کا ملازم دپ ام چھ می وچھمت ظاہر یہ ون ظاہر ام وون می وچھس سوسائٹی کران ڈسکس وچھس سوسائٹی ڈسکس کران اخ کوشر مسلمان ونان دپان اکوئی ٹیبل یتن 100 رۄپیہِ چھُ پیوان دن کی کرپشن کی سہ سکھ سن ٹیبل کم سن ڈی سی آفسس من اخ ٹیبل ونان کوشر مسلمان یتن ہتنہ سۭتۍ فائل برونٛٹھ پکان کی سہ وچھان لیگل پروسیس ان فارملٹی پورٕ کرمژ دن تیل پروسیڈ کر تیل کیس کران کیا برونٛٹھ پکناو سہ وچھان فارملٹی پورٕ لیگلائز انلیگل ما مگر یہ اکوئی ٹیبل سہ کس سکھ سن ٹیبل یہ ماہ رمضانس اندر اجتماع آمت ہم کسی کو تنقید کرنے نہیں آئے ہم کسی کو تحقیر کرنے نہیں آئے ہمارے سے بہت لوگوں کو بنتی نہیں ہے اسی لیے ہمارے خلاف واٹس ایپ استعمال کیا جاتا ہے فیس بک استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے مولانا ایسے نکلے ہیں جو ہمیں اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے ہیں دپان یم چھن اہل سنت والجماعت اس خلاف دپان یم چھ رات درٲمٕتۍ ہمارے سے بہت کو بنتی نہیں ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم بطور دائی آپ سے مخاطب اس وقت ہے ہمیں ذمہ داری عائد ہوئی ہے یل پتم قوم رشوت رنان بدکار بنان تمن نبی طور مبعوث فرمان محمد رسول اللہ سورہ احزاب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن الله عليه طيب مردوں من کانسی ہند مول مردوں من چھن کانسی ہند مول جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ زٕ مسئلہ یہ عزیز صاحب بہت مدنی صاحب اک گو کہ اولاد نرینا گزرے لکٹی 2 پہ 2 اولاد نریم نامز ووت نہ جوانی کہین بیاکھ گو یہ زید بن حارث یہ گو تیوتا ٹوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس پت لوگ بلاون زید بن محمد ناو ست مگر منگتہ تہ اگر اس کن سات خدمت خاطر انہون منگتہ چھن وارث بنان کی
خدمت خاطر ہیکون انت اگر کس کوڑے یوت آسن یہ ہیکہ کس لڑکس انت خدمت خاطر البتہ یہ ہیکہ نہ وارث بنت وارث ہیکہ نہ بنت کین یت منگت لفظ چھو یہ کوشر اوے وون میں باقی اصل لفظ اپراپریٹ خدمت خاطر ہیکون اس کان لڑکہ انت مگر پیرنٹیج بدل نہ کین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سند ناو سۭتۍ ٲسۍ أمِس لُکھ پُکاران أمِس ٲسۍ وَنان زید بن محمد صلی اللہ علیہ قرآن مجیدن کوٚر اَتھ رد فرمون ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند ربہم فرموخے أمِس دیو پننس مٲلۍ سٕنٛز پیرنٹیج یہوے چھُ انصافس قریب ادٕ چھُ یہِ ٹوٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلمس مگر أمِس ہیٚکو نہٕ زید بن محمد لیکھِتھ کینٛہہ أمِس کیٛاہ ہیٚکو لیکھِتھ زید بن حارث کیٛاہ ہیٚکوس لیکھِتھ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ مردو منٛز کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ مٲلۍ البتہ تِمن یۄس ڈِگنِٹی چھِ تِمن یُس اللہ تعالیٰ ہن چھِ مقام تہٕ مرتب دیُتمُت ولکن رسول اللہ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین بیٚیہِ چھِ تِم آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ امہ پتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پیغمبر یِنہٕ وول سُہ احمد قٲدیٲنۍ کٔرتن دعوا سُہ مسلمہ کذاب ٲسۍتن سُہ اسود عنسی ٲسۍتن یِم سٲری چھِ کذاب امہ پتہٕ یۄس یہِ انبیاء وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تۄہہِ منٛز گژھِ آسٕنۍ ضروٗر اکھ جماعت درباغس منٛز کھلنس منٛز لِدرِس منٛز پُلوٲمِس منٛز شُپینس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامس منٛز اگر گامس منٛز کٕہٕنۍ اوس نہٕ داعی یاد رکھنا اگر گامس منٛز کٲنٛسے ٲس نہٕ دعوتٕچ طرف اگر گامہٕ منٛز کٕہٕنۍ اوس نہٕ کران امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر سٲری ٲسۍ دیٖنارن پتہٕ دِرہمن پتہٕ رۄپین پتہٕ مکانن پتہٕ دُکانن پتہٕ تجارتس پتہٕ اگر دیٖنی ذمہٕ دٲری ٲس کٔرمٕژ روٗل آوُٹ
اگر دینی ذمہ داری اس کرمت نظر انداز سورے گام گناہگار سورے گام مجرم در دربار حضرت اللہ اگر ضلع مز کانسے رود نیاد تحصیل مز کانسے رود نیاد محل مز کانسے رود نیاد ساری بستی گناہگار اگر نہ جناز پڑھنے بستین مز جناز اگر نہ بستین مز پڑھن گناہگار چھا بستی چھا گناہگار مگر اگر بستی مز 4,000 آبادی 2,000 پڑھن جناز ہمن 2,000 ہن کفارت ووتنا تا چھو فکر تارا اگر 2,000 پڑھ جناز 2,000 پڑھ نا کیا مستورات تے ہے کہ جناز اس میں شامل گئے ہے مولوی صاحب ہے نو کتھا چھک ونن اوے چھس ونن تو چھوٹے لمت اوے چھس ونن تو چھوٹے لمت یم حجز گمت بے عمرہ یمو کورمت تلاد اتلو تھود میک چھو کورمت تچھا پرت کن نماز پت جناز پرن چھاس کچن ہن 10 ہند 20 ہند 15 ہند تچھا مستورات تی جناز پرن چھاس حداز اس کیا تات ست اشتن تات ست کہیں کات عربس ست اشتن تمن ست ایمانی رشت بس باقی چھن اس کہیں رشت اگر تم غلط کرن یہ تو بوزن چھو ہے سینما کھولے چھنا تو بوزن اگر محمد بن سلمان غلط کرے تو ایشہ توقع اہل حدیث ساتھ تیمس یاد رکھنا محمد بن سلمان اگر عرب کو ماڈرن اسلام کی شکل دکھانا چاہتا ہے یہ توقع نہیں رکھنا کہ ہم محمد بن سلمان کی اسٹریٹجی قبول کرنے والے ہیں قبول سانی خاطر چھن آئیڈیل تو ماڈل محمد بن سلمان وہاں سنیما کھولا جائے وہاں کیا کیا جائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو آپ کو ہے آپ بھی وہاں حج کرنے جاتے ہو ہم بھی حج کرنے جاتے ہیں آپ بھی وہی عمرہ کرنے جاتے ہو ہم بھی جاتے ہیں ہم ان کے تنخواہ دار نہیں ہے نہ ہم ان کے وکلا ہے ہمیں قرآن نے یہ رولنگ دی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى یہ تو تم صحیح آسن اس کا روک دعا اگر غلط گچھن نزدب و ہدایت کرنے ذات ذوالجلال حضرت اللہ لیکن ابھی یہ تک معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ جو سنیما کی بات کی جا رہی ہے اس سنیما سے کیا مراد کسی کو معلوم ہے کسی کو معلوم ہے کسی نے دیکھا وہاں سنیما اچھا سنیما سمجھ یہ فلم آسن کو اچھا وشمس تلا میں ونیو گبرو یم تت سنیما کھولک اچھا یہ فلم آسن یس فلم یہ چھا آسن کوشا وشمت تت سنیما وشمت چھناز یل نہ پتہ ہوئی تیل کیازِ گژھو اس پتہ تیل کیازِ کڑو اس لیکر تیل کیازِ گژھو اس مسلمانس تان زنی کرن کیازِ کرو اس تان زنی کرو اس نہ تان زنی کرو اس مگر حتاس تم چھ پڑھن اس چھ پنن دین اس پڑھوئی مگر اس چھ ماجہ ونمت موج گئی عائشہ سری پڑھو رضی اللہ تعالی یل سعد بن ابی وقاص گزریو سری پڑھو رضی اللہ تعالی سعد بن ابی وقاص گو صحابوں من سو صحابی یل صحابہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یوڑ جواب دیون چھو پتا تم کیا اس وانا تم اس وانا بے ابید و امی یا رسول اللہ لوگ یا سنون مول موج بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل سعد بن ابی وقاص احد کس موقع پیٹوس دشمنن تیر چلاون امس فرموک سعد چلاو تیر لوگ یحمیون مول موج بلائے اچھو فکر تارا صحاب کیا اس والا تمہاز دا بنا سال شہازر لوگ یہاں سون مول موج بلائے مگر صحابوں من چاک صحابی امس رسول یوڑ فرماون صلی اللہ علیہ وسلم صلی راوک دشمن میں نقینس صلی راوک ہم دشمن چلاو تیر لوگ یحمیون مول موج بلائے اللہ یہ چھو صحابی رضی اللہ یہ پٹ کشیر من چھناز کھور ہے دنیا سید کر زبان سدے بچ کر زبان شام پچھا حالت خراب پروردگار ہاو امنک بہار شانتی ہن بہار عائشہ فرماون دپن
حالت اک دو میس حجرس مز آرام ترت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ مبارک بدل کشر پہ لڑ پھرت دان مے کور عرض کہ حض دلیل آرام مبارک چھن حض یوان فرموک عائشہ آج دل مبارک یسن نبر کن کس کان روش دراز آج دل مبارک بامر محمد رسول اللہ یہ تر کشیر زیادہ فکری یل 10 بجے ٹھس گھن نبر کی یل 10 بجے ٹھس گھن نبر کی یل مز ون باہر نکلو پروردگار دت یہ اوڑ یہ حالاتو نش نجات ہاو تو امن شانتی ہند بہار سارنی بچن تھر یہ طبی خوف یہ انبیاء تس مولوی صاحب تھی توحید ونان تھی کیا کھوژان یہ خوف انبیاء کرام تہ علیہم الصلاۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونان عائشہ آج گوس نبر کن روش دراز عائشہ کیا بامبر اللہ کھانا کس ون صنف نازک نا ون یل عائشہ بوزمت آج بامبر دل مبارک رسول اللہ یم زباز یہ مشور کران نبر کن گئی دروازس آواز ون کچھ بامبر موج اللہ اکبر لگا امس ماجہ لگا امس روحانی مول صلی اللہ علیہ وسلم میون روحانی مول صلی اللہ علیہ وسلم چون روحانی مول صلی اللہ علیہ وسلم تم وت اندر کن فرمو ہے کس شو رات کیت دروازس دک دور خبر 7 بجیم 3 بجیم 1 بجیم کس شو دروازس دک دور دون بہت شو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اللہ فرموس گوبرا عزیزا یارا دوستا ثکتے ہتا روت لگ ثکتے دون بہت شنگت گری یا رسول اللہ من حض آرامی ہنگ منگ با مریو میں پنن دل میں تو خبر آسما آسی بیا کرا محمد رسول اللہ بعض آسی از نبر کن پہر در روزنی یا رسول اللہ کرانس آرام آز آز دن بڑ ڈیوٹی نبر کن یا رسول اللہ عائشہ فرماوت ام پترو تیوت مبارک مز گئی آواز مبارک تی ظاہر یعنی ام پتلو کھرک کھاڑے جناب محمد رسول اللہ یل نبر کن روش بیوٹ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اوے سے یمی ذل کس مولوی سبس مولوی انورس کرک نیرت ان چشمنی یارن لگہا پاری اصحاب ساری سون سردار شو بخدا چشمنی یارن لگہا پاری اصحاب ساری سون سردار رحمت بے حد سوزن خباری اصحاب ساری سون سردار مگر سے کیا کسی منحج آسو ساری زانک مقبول باری مہاجر اہل بیت بے انصار مشہور تینزی برخورداری اصحاب ساری سون سردار من اگر حالاتن چی علاج ژھانڈن تیلی صبح کے وقت کرت بیداری ناد چھوئی لایان پان گتھار انوارا رحمتس ومیدواری اصحاب ساری سون سردار یلیوہ سعد بن ابی وقاص گزرو رضی اللہ تعالی ماجون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوں دبن امسن جنازہ نیو مسجد نبوی سندر حتاز موجہ کیاز دبن امام یلی امس جنازہ بڑھ اششوخ پتکن پڑن جناز امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ جنازس مز ہیکن جواز چھو ضروری چھن کے مگر جواز چھو یت پوٹ نماز ہیکن مسجد اندر پڑھت مستورات مگر ہائے افسوس سانن مستوراتن ونک دو بیگ مردن گئی تراوی مردن کیا گئی تراوی میں لکچارس میں پن لکچار یاد بچوس لکچار باون میں لکچارس اندر وچمت میس گامس مز تہ یہ حالت دپان مردن گئی تراوی مگر یم کوڑ آس ماج آسم شہرس
یم रो करन नबर कन येल मर्द नेरहन तरावी परित येल मर्द नेरहन तरावी परित یم नेरन गर दपन मर्द द्राई नमाज पढ़ित वथु नेरो यमन दोपुक मर्दन छ तरावी मर्दन छु कयामुल लैल तो तय गो हाय अफसोस मस्तूरात मिन खतर थोक बाजरुक दरवाज यल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दरवाज यल यानी खतर थोक बाजरुक दरवाज यल यानी खतर थोक वरसुक दरवाज यल यानी खतर थोक चेन्नई हुन दरवाज यल बेंगलोर गछन पढ़ने मुंबई गछन पढ़ने चेन्नई गछन पढ़ने तत क्या हालत छो तय पानस मालूम मैं तम लड़क फोन कर वादन यम ना तत पढ़ मौलवी साहब च गन च मुसाफिर ना मुसाफिर अक दो अकिस जाए बे दो बेस जाए खबर कस दो आन मुसाफिराना जिंदगी हिंद योताम तोताम थन ये दावत परवरदिगार आमीन या रब्बल आलमीन दोन च मुसाफिराना जिंदगी करन बस दिस मालिस वन तो दस मत कर कम पड़न पन्न नजरन तल कन मत सूज तोख नबर क्या नबर रोजन याद इस्लाम क्या गो पर्द क्या गो पलो क्या गो हया क्या गो किरदार क्या गो शर्म क्या गई यम शर्म कर लोड़ पार यम अखलाकस कर लोड़ पार तत वन दपन मन लागन सिकर्ट मन बराबर पलो लागन मगर कशीर मज रास्ता ये मौज करन फरन नबर यम गई कस्ताम वरी ये तो बाजार सूज वो पन कूड़ मे याद बुस वनकस बुजरस कुन वन पकन मे याद मान वालिदैन तन मगफिरत तुहद वालिदैन तन मगफिरत मे पन्ने वालिदस नश याद मोन वालिद सब ये पान नौकरी करन पत सह कपड़ बूट चपन मान माज जह कोर्मुत इनकार मेनिस मालिस ये रंग कमजोर ये बूट कमजोर ये फरन कमजोर ये कैसा खानदार अमे जन कबूल मगर हाय अफसोस वन गई जन तिम वन खानदारस छु लस ऐ तगन अन्न खानदार तूता बागारत यह दपान हता मे तुल तक थप हम गई रपस 10,000 गसान पान मानो कबरो मानो अजीजो मानो शफीको दरवाज त्रो यल मस्तूरातन दरज गुक मस्जिद हुन जुमुक यम जुमासिन यम दरज गहिन यम बुखारी पढ़ यम सूरह नूर पढ़ यम मुस्लिम पढ़ निसा चलन ये मेलुहर दाल कुरान हईस तक चलन ये 450 कोर पढ़न अलकुलियत सल्फिया लिल बनात ये बिल्डिंग बनो पतमन अयामन अंदर सेक्रेटस सको मुकाबल कर यह सेक्रेटस बिल्डिंग तिश बनातस बिल्डिंग 450 कोर पढ़न 3 वरी दित अक कोर सच मान जिल कूड़ फलरनस तो फुलरनस चाहन मान कोड़न सार 3 वरी गयस वन पढ़न 4 वरी करीबन लेछन 10 किताब कस किताब 10 किताब लेछन वह खुशकिस्मत क्या तम सुन मोल तो मोज यम 3 वरियन त्रो पन बची वन सह पढ़न तक 3 वरियन मज लेछ तम करीबन 10-12 किताब अल्लाह अकबर मगर कर ये तेज खातर दरवाज यल थोक ये थोक दरवाज यल कम खतर माफ कर मे मंजरस पे इख्तिलाफ कस गो इख्तिलाफ हनफियन कोरा अहले हदीसन कोरा जमात इस्लामियन कोरा मंजरस पे जा इख्तिलाफ कोरनास रिश्तस पे जा इख्तिलाफ गोमुत अकक रिश्त वालन ये अहले हदीस त्रामे मस अकक रिश्त वालन जमात इस्लामी हनफी इकवटे त्रामे आसान रिश्त खेनस मन इत्तेहाद कबाब खेनस मन इत्तेहाद गोश्ताब खेनस मन इत्तेहाद इख्तिलाफ कथस गो दपना यमिस अमका कुन नेचू तिशु गो अमका कुन नेचू अमिस ति उछन यत दपना ये ताशु गो हमन सिदा हमन से कमन से जन छु खुदा नखास्त मर्तद गो
زن چھ خدا نخواست دپان امکا کن نیچو تہ گومت وچ 8 پڑھت کیا نیران ہتا متا کر تو امت تقسیم 8 پڑھتن کان 20 پڑھتن کان اہل حدیثن چھن زاونمت 20 انکار اہل حدیثن چھن ونمت رات سنز نماز چھ وسط تت فرموک صلاۃ اللیل مسنا مسنا رات سنز نماز چھ زز البتہ اہل حدیث کیا چھ 8 پڑھن اہل حدیث 8 پڑھن حدیث زانت ماجی پرچھو کمسی عائشہ رضی اللہ عنہ تو بیس مان ماہ رمضان کیا عبادت اس نماز اس رسول اللہ سائلن ون ماہ رمضان کیا نماز اس ماجد جواب ماہ رمضان یوت نا گبرا حتا چون تو میون سردار اس ماہ رمضان است غیر رمضان است 10 تہ 1 پڑھن تم کس گئی کا تم گئی 8 تو بے گئی 3 وتر کا پڑھتن کا مسنون کا پتہ نفل زان 6 پڑھتن 2 پڑھتن وہ پڑھتن 51 تام اجازت امت میں کرہون ان سے تقسیم اس پر لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے نہ ہمیں حق بنتا ہے ہم 20 پڑھنے والے کو تنقید کریں نہ آپ کو اختیار ہے آپ 8 پڑھنے والے کو حد پہ تنقید ٹھہرائیں کوئی مولوی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو 8 کا منکر ہو 8 کا انکار کرنے والا ہو یہ ثابت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عزیزوں یعنی گبرو یہ کنفیوژن گز دور یہ امت جڑے یہ امت کت نزدیکی قرآن تا امی خطر چھ اجتماع جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر چھن یژھان کن جائے اختلاف انتشار افتراق یہ مسجد چھنا بناون تم چھو تو اس بناون توئی دیون دپن تو ہی بنائیو مسجد رات اس میں لڑکا فون کر دوپن واللہ اگر وہ اوسس یہ اہل حدیث زانی میں تو مستیلے دوپن میں اس پڑھمت دوپن میں اسن پتہ ہی اچھی جمعیت اہل حدیث دوپن میں اس پڑھمت دوپن وچھو سپس مز میں آئی وائر تکبیر پڑھنس دوپن میں پڑھ اکیرا تکبیر دوپن میں تھاپ کر دوپن یہ چھن چانے خطر جائی دوپن میں کر تھاپ تھوڑے ہس نیبر دوپن چانے خطر چھن یہ جائی کی دوپن یہ بگو سوچنے خطر تیار اما ات کیا دلیل چھ میں کورا کیا گونا تمیش نیبر کرن کیا یس گناہ کرن چھو یس چارس کرن سچا مسجد من نیبر کوڑمت کس یس سود کھیون سچا نیبر کوڑمت کس معاف کر زو یس صبح ٹوپاز لاگن ریشس آس سچا نیبر کوڑمت کس اگر نہ ٹوپ آس بس چھ بستی دپان ٹوپ بغیر پڑھ بانگ حالانکہ سون چھ ایمان اتنا ایسے الزام لگائیو صالح فوزان چھ ونان ہادا شیء حسن صالح فوزان چھ ونان ہادا شیء تو دے بہتر مگر اس ریش چھنا ریش یہ چھ متواتر احادیث محدثین نزدیک یمو پڑھمت آسہِ محدثین نزدیک چھ متواتر روایت متواتر عمل فرضس قریب اوے چھ ونان علماء ریش چھن سنت ریش چھ فرضس قریب ات پر چھا گومت زا اختلاف معاف کر زو یہ ٹوپ یہ چھ بہتر اس پنس پانس مسلمان آس ونان تمس گژھِ ٹوپ آسٕنۍ مگر یمس لڑکس صبح 2 گھنٹہ لگن سٹائل بناونس ژٕ جالدار ٹوپ تھاون اندر کن تک ملس 2 کھار ژٕ تھاون پت کلس پہ یہ دپان مسجد تہ چے نماز تہ چے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وتھن تہ نیران یہ بناون میچور یہ ان قرآن سنتس نزدیک مے چھن کالجہ لائفہ پہ شاید چھ مے یاد مے چھن 12th پہ